ivela ngayeke lapho usithenja ulindani umfokanene kodwa ke maphakathi nenkundla nangu uMadlanduna Mazwile uThulu uzobe enobandile Ndlovu nombolo 8 Mageba nguyena oseyintini kodwa ke simphiwe Masilela noLebo Muhlala bazobe besebenza kakhulu kodwa ke nayi indoda Mkeli ifaka u7 yansizwa igama lakhe uSeth Green unamagoli ayisikhombisa ufakeke lapha yena umnumzane ukhalethile ntshisi uThabo Mngomeni umfana futhi Gwala Debishe uyaliphasa kamnandi bebona ke uLebo Muhlala nika imnandi la ake sibone ke wenze njani. Nangu umuntu ebhale hlanganisa bakathola igoli ibukeli eboxini noMpempe uthi ngeke usheshe wawa ukuyibophezela kwelinye izinga ke la jabulisa abalandeli lanto engizwa Masilela ngena ke unjinela mbukele insizwe eqhamuka eMpumalanga eshayile kabalandeli mbukeli bakele mbukeli bengifisa ukubona ukuthi yabani uSuthu ebayisebenzisa kanjani naligoli balikhetha mbukeli beyimnandi le-account acishe umphehuwane nangumhlongo ayi seqalile ngapha Fokadlamini leyansizwa eqhamuka ngale eMthwalume buka mbukeli eyikwala kancane ukhona ulayini la mbukeli ufaka unombolo 17 ayifakwe kahle liyaphola eboxini uyavela ke manje uThepho ifakiwe ngeke yithuba indawo yabo laphana ke kuyona iloga bezenyama njengoba ke behlezi phezulu Joy Manana uyamnyakaza ubuke iphasa ubuhlala uJoy wathi uyashaya enashaya uMazwile uThuli la kuyena la uThuto sesiphi esabona ke bangumdlalo ovelele kuyona iEngine Cup ayi wadansa umdanso engawazi siyongitshela ke mbukeli ukuthi ihlobo luni lomdanso lolu ukwenzela ukuthi ke nami mhlazane ngithola lami igoli sokudlala abaqeqeshi ke manje yesibili namuhla la eHammersdale Seth Green kuyashesha mbukeli akusheshe waliphasa naye uthi uNozinti akekho uNozinti yashaya ipani ake nikeza abalo uSuthu Sekusaba nokubuza ke mbukeli ukuthi amagoli azoba mangaki la mhlawumbe ke ngizokubuza ngasi sombe sesibili ukuthi ubona ngithi i-DStv Diski Challenge ngiyithandela ukuthi umdlali ufika azazise yena ake sibone ke uRocco kodwa ke phezulu kwamapali buka mbukeli yaphasa leli yaphola zama ukubheka isikhala muhle umbono kwale ndlela ya technique wenze njani uliphasile Manana naye uyalifuna ulayini ngalena wenze njani uChatburn akabona ukuthi alinikeze bani sikaza nangu Masilela mbukeli uthi uthanda number 28 ngoba ke inombolo ethandwa nguTito lena kanti penalty le mbukeli iqembu leOrlando Pirates lithola penalty ukambukeli yakazi mbukeli uthini wena uthini wena mbukeli nginayo into ukuthi khona izeke wahlehla uJoy mbukeli Manana wasebenza uNozinti uyanikwana mbukeli uNozinti uyanikwana mbukeli ulindani nene eliya penalty abakhulumayo-ke bazathi too casual abanye bathu bengazi ukuthi ufuna ukwenzani bese ngiyabuza mina ngithi kanti uNozinti nithini na
uyonikwane mbukeli ulindani uthi wayevamise ukuthi aye kuleya midlalo yangolwesihlanu kusekhona iMaritzburg United eyayibizwa nge-Friday Night Games. Sengathi abezimnyama bafuna ukuya kunhlaba khefu bephethe igoli. Bukeli kungaba igoli leli. Seth Green sebenzile uDipinar noMpempumbesane wathi hayi ibhola lenu nina kabalu. Kungenzeka ke mhlawumbe ukuthi abalandeli bayayicabanga indaba yakhe ashaya umdanso kanti uyingozi umdanso makunje. Nalithuba Bukeli badiyekile nalithuba sebenzile uThembishe saliphethe Bukeli ulayile bathi kade uliphethe ulayile uyakhala ukuthi ngabe ungiyekile sisiphi ulibeke kamnandi ke manje futhi kuyena uma uhlala balifaka eceleni nalithuba Bukeli igolile aweke enikeza unozinti. Asazi ke ukuthi uNzimande uvela naluphi ushintsho ake sibone uyathola igoli lika-8 kodwa ke phezulu kwamaphali bayalifuna igoli abe-Orlando Pirates bayazi kade libizwa ngalena lifakiwe kodwa ke alitholi muntu elifakile u-Ayanda umfuka amadondo faka u-24 bayigcinile bavesane balifake ebhokisini. Udlala ekhaya ke Bukeli yena ke oBayanda umfokazi. Ayi mina Bukeli ngithi kusengenzeka noma yini. Hayi ngithi kusengenzeka noma yini. Ukhona ko bengibuza la hawu abe-Orlando Pirates bafuna igoli bengithi uzolithetha washaya kodwa ke bazokwenza ke ushintsho nabo ke abalo uSuthu oLmabhe Shankone bafuna ukwenza ushintsho. Shayi kade Bukeli aphelele akhala ngegoli egeja kokunye Bukeli ayileli lizoletha okukhulu kuSeptember lithe iqembu lezimnyama malichitha abadlali bamshiya aphelele manje uyabonisa-ke ukuthi yakungani yena eyekiwe iminyaka emine buka umdlalo njengonewobuhlungu uma efika eqenjini usuku ungakanani. Hawu madoda kangathi ulibambe ngesandla kodwa cha uyaliteketisa abalandeli bayayithanda lento bathi vele niyawina uzoshaya bayavuma abalandeli bathi thandela uyenze phambilini mawukhipha uAdrian uyabona ukuthi bafuna ukuhlasela. Hawunali igoli nje Bukeli usho ukuthi beningeke liphaswe nidlalwe kodwa-ke uthi hawu madoda ngifika bambi impempe ake siboneke ukuthi uzokwenzani ubani. Wadansa Bukeli sokumele aliphase-ke manje waliphasa ngempela. Uzobona-ke mawenzeka lesi sithombe emnyakazo sigcwale ey'nkundleni zokuxhumana kuzothiwa besithini isikole. Awu suka ukufanekele Bukeli walaphaya eKatlehong bayamazi-ke kuCultural Juventus. Ake silibone-ke ukuthi benze njani kungenzeka mhlawumbe baligobe bafuna igoli uyalikhipha uDebishe obenomdlalo omuhle kakhulu phasa uMadondo. Sengathi abadlali abafaka u-11 baze nenye into bayidifenda bona uyali ukuthi liphume umfoko amadondo uthi sifuna nje umngenandlini hawu liphathwe shaya kodwa-ke eceleni Bukeli wepali bakwenze konke ikhathi ezinje konke umfoko amadondo imnandi chestlep kaMusa dedela uMusa umekhaza-ke mnumzane udada uNdlela kodwa komnandi Bukeli suka umzuzu ka-88
abezimnyama bafuna igoli lesithathu, bayazi ukuthi isizini iphela amagoli azobe bala. Igoli uthi bebezovala kuze kube nini nama ngazi, kodwa-ke ngigcine ngilitholile igoli kuJoy. Igama lakhe kuJoy Mbukeli kuManana. Awukwazi ukuthi ube negama elimnandi kanje bese-ke ingabikho indlela ukuthi ulilandele. Ayebona Mbukeli manje bathi mangibuke abantu abadlala esababona bevalela amagoli. Awungakhumbula iy'nsizwa ey'fana naye-ke la uSonwabo Khumalo, uSibusiso Magada, Lonwabo Magugwana, Mehluleli Maphumulo. Ngabanye-ke babadlali Mbukeli esibabone mzuzu emithathu ngowokugcina lona umzuzu yajika indoda nayo ndoda lindela noma yini. Hawu waliphasa Mbukeli uthi mani sebenzile uNozi. Hayi kona kunzima Mbukeli, kodwa-ke uyonikwani uNozinto ovimba ipenalty khona lapho Mbukeli. Ushane iy'khwama zakho phela uma sekushisa kanje. Wasebenza uNozinto, kodwa Nozinti uyovela ngayo futhi leyo ndlela siyayibhala le ncwadi siyodla.